O kore peke whamalu atu he talaka kato e whanua lotu ka he whainga maari e koe ni mo mea mai ki he polokalama o e Houani e whamawhola koe ni e live stream e Broadcom FM Broadcasting ko e houau ka kohono hufi o e wharearea o tonga i he aho nia ko e aho tuopule lulu ka aho ulake ni o sune ko e wanoa ua tolu ko e tu ko i he taimini ko e taritari pe kosi mea ai hou eiki i e wharearea o tonga ai eik pare mia tonga hua kawa meiriku pe foki he sea leo leo e wharearea o tonga ai eik sea wharearea o tonga ia mo e hou eiki me mipa i he ai hou eiki me mipa o e kau whawafonga hou eiki kau whawafonga e kakai ai pe foki kau whawafonga ko ia o e o ik no pere be mo pure anga e kabineti ko e te wai ki hono taritari e tama pirini skalauni tu boto aluka alala ki he hufi ko e wharerea ko kau ho ik no pere foki e tolu ko ia ku whawhatongia ki e hufi e wharerea ai ko smea be foki heni be mo e sea e wharerea tonga ik no pere whawhanua i he taritari ke mea tu ai tama pirini skalauni ki he hufi tau wholofola hufi ko ia o e wharerea tonga whawhau wai pea mo e igno pere ve hala pe foki no pere New Cup i he whahoko atu ai ai wholofola me he taloni e wharerea tonga ko e tanga ko e whakanofo i he ouau koe ni o e hufi o e wharerea tonga i makeheangeia me he whakanofo anga maheni aia o ku unu mai ki loto ai hou eiki o nau mea i loto pe o nau ngahi sea taritari ai he tu tatu ai tama prinis kalauni ke mea to whahoko mai e mea ai wholofola ko ia wharerea ai hufi e wharerea o tonga peange pe ko ia ko e aseni tanga maheni ko ne lava pe ai whahoko ko ia wholofola hufi e wharerea o tonga pea ngata e tau whamafola toki hoka tue vai ki he ngai aseni tai wharerea mga maheni be foki ko e komiti ke nau tari e tō wholofola pea pe foki ki he hoka tu koe ngai aseni ta e tau hoka tu ai whimea ki e wharerea oku i he wharerea whukotonga e kauifi ko ia e kautau e nea whio Royal Corps of Musician ke nau whahoko e whasi whawhonua he taimi e tuutai ai tama pilinis kalauni ki he wharerea tonga ange pe ko ia ku i ai foki pe mo e kau whawhawhonga me i e ngā hi pure anga muri au nau i heni o nau ngahi ofisi tongani pe foki he kau pure ngā ue me i he ngā hi potu ngā ue pure anga ai te nau i wharerea ke taritari ai o wau e hufi o e wharerea o tonga tō wharerea ia o wawhe ua tolu wawhe ua wha i he lolo tonga nia i wharerea o tonga mahino pe foki e taimini ko e taimi make heni e whonuani e pouri o kuto he whonuani e o ku te wakai begi he yanga o e teu o e ho eki me mipa e wharerea tonga o nau teu whatatau ki he tunga lolotonga e whanua i he lolotonga ni nau lahi taha koe teunga uri i he kau whafofonga pe foki ke kau pure ngā ue koe kau taki lotu pe mo e kahi kupu whe kau aki e whanua nau whengau e aki whaofi mo e wharerea o tonga malu ai pe a whahoko ai mga whatongia i wharerea tonga wakai te taimini ko e whawhia o eni ko asimai i he tawhaki ko ia e huanga ki wharerea e hanga ko ia ki vaiola ku si asimai ai whawhia o ka ko e me atu ia e tama pirinisi kalauni ke whakakato ai o wau koe ni ka kono hufi o wharerea tonga
wanoa ua tolu. O si talitali atu pe ai eksea whareare atonga no pere whawhanua e whawhailoa ki e tama plinis kalauni o si ai pe whoki pia mo no pere ve hala mo niukapu wei mo e kalaki pure whareare atonga Gloria pore o pe whoki e tokoni tokata Senevigilani kako e Teu ia ki he pahoko atu ai tō wholwhola huwhi i he pongpongi ni. Koe tama Pirinis Kalau ni o tonga. Pirinis uluka alala. Pirinis tuko utoa uluka alala. I whi e whaswhawhonua he kau tau e nea whio, kau iwi. Pe kahiria koe tō wholwhola. Tapu mo e awhia o toa, na me moe kia e whanuan. Tapu mo e hoe ki o whanua, tapu mo e sea e wharearea, tapu mo e paria mia o tonga. Whawhitai ki o tō mawhi, e tauhi mai ki mo tolu, ki mo fua e ngai whatongia e wharenu. E aku mamawha tatau pe, ai ako, mo e lerei, e mo e tau ekonomika, i e whatongia ko ia. I lau hatu e ngai whaingataa he tau wharearea ko osi, o tau ako miai, e ngai mea au mauinga, ki he malu o tau whanuani. Ko ngai malo hinga, ne tokoni, ki ono fuaki ho mo ngā ue, o kou whaamu, ki toi whamalohi, he koe ngai pore o hanga mai. I māman lahi, o hoko ai ngai whiauhi, ai ngai pore anga malohi, pe te tau whangataa ia, i ngai whifusiaki, ono whekumi ki a whunga, ki tau tauhi, e tau ngai wāmu ki nau tolu, whataha mo tau mua, mo malu ai whaunga o tau whanua, kau ikai koe ngai tau mua, mo e whaunga ke he. Ko hoko ai ngai tau he ngai whanua mamao, ki lawea noa e o tau ki whanua. Peo whawhia maria ai pōpō mo whai, mai merino. Ko e merino, mo mau maluta o tau whanua, o pore ia e whaitoko na tapu. I kai ngata pe, i e tau tōtupu, ka hono whawhaingata ia, e tau whamauanga, pe holo ai e whalala o tau kakai, ki e tau mahuinga ia, he merino, mo tau i lau. O wata e whamalo, ki o mo whotu, tutu ngāwe, ki e ngai wafu, mo i mara e whapuna, ke wāo whiai ho tau kakai, e ngahi ngāwe o mo whahako mā ki nau tolu. Koe wā mahu inga taha, ia ki mo tauhi. E whangata ngata, mo whawhaingata ia i eni, he ngahi mea hange ko ono tatonge mo ua. Neonga sisi ha koloa, ki whamama aki. Ka koho mo whotu ngāwe, ki ono tauhi wā mahu inga taha, tene omi ha uinga,
ke taulawa o matu waki ai e ngai whangatani. O whatu, te pōwono, tui o tonga. Tō wholofola ia mei he taloni nei whahoko atu ia e tama prinis kalauni poto alu kālala. Koe lava ia no whie tō wharearea wanoa watolu. Me ate e tama prinisi e kakato e o wau ko ia. Mui atai pe a nopere ve hala pe whaka New Cup. E sea wharearea e nopere ve a whawhanua. E kakato ia o e Polo kalama mo e wau ko e hufia tō wharearea wanoa watolu. E wharearea tonga. Ko e hoko atu ko ia e polo kalama mo e asenita. E tō hoko atu pe ia iloto pe ia e wharearea tonga. Ko e kakato ia e tau whamafola e konga koe ni. Ko e Broadcom FM Broadcasting, live stream, mo mea.